start smiling on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you. Oke, nama saya Eko Purnomo, saya owner di Beli Kopi di sini. But don't hurry, oh slowly, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one in. Lokasi Beli Kopi di sini di Jalan Singa di Candri yang biasa dikenal dengan Pahlawan. Buka kedai kopi ini atau kopi shop ini mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. You know, want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Ooh, falling with you. Not the only one doing me, you already feel it there. Give me a little more dark in the spot. Beli Kopi di sini berbagai macam menu ya, mulai dari minuman kopi, non kopi, ada ropang, itu ada roti panggang, terus juga ada menu-menu yang lainnya, mulai dari menu makanan ringan seperti french fries, sosis bakar, bakso goreng, ada menu makan berat mulai nasi goreng, mie goreng, terus juga ada nasi ayam bakar dan menu-menu yang spesial menarik tentunya lainnya. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling, then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tonight slowly, oh yeah. The moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Baik, tujuan dari usaha saya yang pasti saya akan meramaikan Kota Kayuagung dan tentunya akan membangun Kota Kayuagung dengan menghadirkan kafe atau coffee shop yang menarik, yang spesial, yang kekinian, yang fresh dan tentunya instagramable untuk masyarakat Kota Kayuagung. Slowing down now, oh. More give me a hug, more want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fall into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Baik, harapan dari kedai kopi Beli Kopi di sini ini adalah yang pasti saya akan mengembangkan tentunya bisnis shop seperti ini. Jadi pertama saya akan mengembangkan buka dengan cabang dengan di lokasi yang lain. Target saya sebenarnya di Kota Kayuagung ini akan saya buka 2 cabang. Berikutnya nanti akan saya buka dari cabang-cabang lainnya mulai dari Kota Palembang, Kota Indralaya atau kota-kota besar lainnya di Sumatera Selatan.